उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Orang menghancur berpikir, Isor pernah kibuhot dan nama dise. Asal pernah itu mungkin pimpin pot, nang hancur berpikir pot. 16 dan pini 19 ang itu pini kijut. Ji, ang deng ang sini pernah. Itu molong ang kecil tu nak pernah pada kirubi berpikir pot. Opo nang la nakang honawai kang wenang itu buku ipin. Oh hallelujah. Opo nang bini dak gitu. Anak anak nanti dapat putih dapat tanah. Herdimit lah. Itu dak kiwang penang pang. Ilun kacau pang situ pang. Nang lam kecari itu dia pang. Nang lam kali dia pang situ dak pang lo. Opo nang. Yes, hallelujah. Naggantin so
pan trooper pick lo nan itu pan mesin okupan di pipen port pini itu nam pan ki ropen ki kampen ki lunpen nam pan nong peti lo dan itu nong pati ki kana long an katuk ko kana nam per di metat tapi non itu jai le keng pon po lagi ceng dengan judan semai pulang kerja penang ciaran tak, lapen nang lam kiban jelong an semai pulang bayar jubilee tak, ada yang song dengan kerja lam ciaran, lapen itu enggak jual tuntak, kerja penang itu yang tek pe meje pak, kerja dun tek pe meje pak, nang tin mak betin pada nang bayar jubilee tak, lajai melang main kita tu, ada pandang nang istiqlal kerja penang ciaran tu. Lagi hang kena beri petak ang mengenai hadis itu mana kerja pun jis yang macam macam ni. Amen.